Yan, hai rekan mutuah perbatasan Aceh Timur dengan Gaya Lurus. Yan, nang Grogop Gaya Lurus. Yan, jalan. Yo, nang Grogop tanya Aceh Timur jalan. Iban cara kena bere. Yang ban jalan Aceh Timur. Jalan Aceh Lurus, Gaya Lurus. Batasan. Jalan. Iban cara kena bere. Yang bere dah jadi muncul pemimpin. Punya rakyat nak bere. Mbak. Jalan gop mah. Mbak jalan gop. Jadimu. Ban rekan mutuah. Wassalam.